تماشاوان هیجا جی استودیوی دنگ امریکا جی پایتخت واشنگتن سلاوریز ام به برنامه نویا کودویزیون لپیشونن. بینن هیجا دم باش. پروسیا امپیچ کرنا سروک امریکا دانالد ترامپ بردوام دوی دمیدا کو بوجارا سیه د دیروک امریکا دا سیناتور و دنگ بدن لسر بریارا هلانینا ترامپ جه سروکاتیه. There is no objection. The journal of proceedings of the trial are approved to date. جواتا سیناتورین امریکا دنگ لسر بریارین چاواتیا دادگهکرنا سروک دونالد ترامپ دا پشتی رونشتنا که دور و درش دیکم روژا پروسا سی روژی یا دادگهکرنا ویدا. دنگ دانه دا سیناتورین کماری به پرانیا 53 دنگان همبر 47 دنگین دموکراتان نقشا دادگهکرنه قبول کرن. ریبر دموکراتان سیناتور چاک شومر داخوازا بر هفکرنا بلگهن پرسا اوکراینا و آمادبونا شاهدان جاره و بریا نهاو یا بری کرن وکو کار بدست بلند کوچ کاسپی میک مولوینی. چاک شومر ریبر دموکراتان دبیجتن کردارین سروک دونالد ترامپی چه سروکه کشبری نها نکرینه. کردارین سروکی تاوانن دیجی دموکراسیه اوه ویران کرنا دموکراسیه میا دناف ولاتی مده هزر بکا لدرفه ولات وی چه بتکرن کردارا سروکی آورگرتنا آلیکاری جولاته کی بیانی داده هلبجاتنا ده سر بکوتن کارکا از باور ناکم سروکه کی دی کربت. هر واسه شومر هیرش کرده سر میچ مکانل ریبری کوماریان و به بجه کرنا نقشین ترامپی ین دادگه کرنه گنه بار کرد. خویادکا بریارن مکانل جعالی ترامپ و هاتین دارشتن و داخوازا دادگه کرنا که لزگین دکتن دا به دستخستنا بلگیان بزحمت بیختن و داخواز دکتن دادگه کرن لطاریع شوان بتکرن دا گل نبینتن. داخوازا دموکراتان یا بردستکرنا بلگهان و آمادبونا شاهدان رپری آستان کرنا کماریان بو که دخوازن شوازا دادگه کرنا سروک ترامپی وکو یا سروک بره بیل کلینتون یا سال 1999 بید. دخوازم هندک شیرتان بدمه هوالین مین دموکرات اگر هر کاری که بخراب ببینن توایی کار خراب دبی درباره شاهدان و بریار داویه وی لسر بلگه هم بی. حوالبند هر به هز سروک دونالد ترامپی و ریبری کوماریان دجواتا سیناتوران دا میچ مکانل شرین سیاسی دپرسا دادگه کرنا ترامپی دا دور خست. هشتا جواتا سیناتوران وی خزمته دکت اوا بوهاتی پیدا کرن و هشتا ام دکارین رواهی و دادوریل پیشیا هست پارتی دانین و دنگدانا ایرو هندگ برسون. جواتا نونرین امریکا پشتی لیکولین که دم درش لسر زیدگاوین سروک دونالد ترامپی بسر دستوری و جوانا پیوندیا وی یا تلفونی دگل سروک اوکراینا و داخوازا وکرنا لیکولین که دجی بر بجار سروکاتی امریکای دموکرات جو بایدنی کری برانبر هنارتنا آلیکارین لشکری و آستانکرنا کار کنگرسی نها جارکادی داخوازا آمادبون آلین سرکی ویندوزه لدادگاه سیناتوران دکن. سروک دسته لیکولینا جواتا سیناتوران دبیجتن امگل امریکا ببار ناکین جدادگه کرنکا روا. او ناخوازم بزاربن چه دوان بلگه هاده هیه شادا گوتن و نشانی وان بکن کامیک مولوینی دبیجه اف دوزا سناهی نابه اونا کاریمه سناهی بکن ارکیمه هم گلی امریکا جدادگه که روا بی بهر نکن. گلی امریکا دناف برا لادانا سروک امریکا دونالد ترامپی و ماناوی دکوچ کاسپیدا دگل آلوزین سیاسیین هر دو پارتیان کماری و دموکراتان دابش بوینه. امپیچ کرن نابیده دادگه گاروا جبر کورینا دن شاهد هبن یان کسک گوتنه که بجید. لحف هاتنا گشتی و یا از هزدکم و گهله دبم دوی هر لایک کار خواب که چما گریدایی و شاشتیه نه. به تنه سه روش لبردم دسته جواتا نونران یا لیکولینا سروک ترامپی هیا لبردم جواتا سیناتوران بلگهن خونیشان بدن که روژا شنبیه پارێزەرên ترامپی وێ دەست bi pêngavên berevanîkirnê ji dûza Donald Trumpî bikin. Xalid Fettah, dengê Amerîka. Serokê Amerîka Donald Trump îro li Davosê bi Serokê Iraqê Berhem Salih û yê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî re civiya di hûrbûnê di vê raportê de ye. سروک امریکا دونالد ترامپ ل داووس د فورما نافنتوی آبوری دا جویل گل هفپیشه خوی عراقی برهم صالح انجام دان و لسرتی کلین دو آلی آخوین. گلک سپاس تشتکی جهاتیا کول گل سروک عراق ما
هلبت ام گلک واران دا به هفرا کار دکین درباره پرسین لشکری درباره داعش مگلک پرسین گرگ و آلوز هنه بو دانستاندنن و گلک تشتین باش جی هنه ام هوال بندین و پیوندین گلک باش هنه و دخوازم گلک سپاسی هوا بکم. سروکومار عراق برهم صالح هفدیتنا به ترامپ را گرنگ نرخاند جبو تکلین دوالیو و تناهیا لهرمه. دلیوک باشه به سروک ترامپ را پاخوم سبارت پیشوچونین دفرامه دمین به زحمت لپیشمانه از بهیویا گوتو بیجه که راستگو ما دگر سروکی ما پیوندین دریجدم هنه و امریکا لایه بو دی عراق دا و دی شر دجی داعش دا از باور دکم منو سروکی همان ارک هیا جبو آرامی و سروریا عراقی یا بهیویا آشتی دناف ولادا و دگل ولاتن هفسنور. درباره پلانا لشکرین امریکی لعراق و وکشان وان جهرمه پرسین روزنامه وانان جسروک ترامپ هبون. ام لسر گلک تشتان آخفتین او ده های و جکار ام دکین هبه تشت ام دکین او باش دبینن و ام حجوانا دکین و ما پیوندین باش هنه. دبشکی دنیا هفدیتنین خدا لداووسه سروک ترامپ چاو به سروک هرما کردستان عراق نچیلوان بارزانی کف. و بالکشان ده سرتکلین امریکا به کردان را و روشا سوریه و هفکاریا دشاره لدجی داعش دا. گلک سپاس کاری که جهاتیا کولگل بارزانی سروک کردستان ام جویان کو دمکی دریجه لبندا و جوینه بون و گلک باش ما به هفرا کار کریه وکو دزانن لسوریه ام جخالن سنوری وکشان و افکار گلک باش بو لگل ترکیه و بشیوه کی گلک باش هاتا آماده کرن کو کسی که باور ند کرده و هابه نه ما پترول هیا و ملشکر لبر پترول هشتن و ام لسروی کار دکین و ما او گلک باش به اوله کرینه هر وها به هزاران مگرتین داعش هنه صد داعش تیک بریه او هریمه گلک بالکشو گرنگه ما تیکلین گلک باش هنه و جوینا لگل و تشتکی جهاتیه گلک سپاس. نێچیروان بارزانی پشتەوانیە ئەمریکا بەرز نرخاند. سەرۆکی هێژا دخوازم vê derfetê bi kar bînim ji bo spasiyên xwe bo we pêşkêş bikim ku li Davosê me hevdû dît. Wek we jî got demeke dirêj em li benda vê derfetê ne. Spas ji bo serokatiya we, spas ji bo piştevaniya we me bi hevra Daeş jinav bir. Dixwazim ji ber xelkê Kurdistanê ve spasiya we û piştevaniya we bikim. Gelek spas. پشتی هەفدیتنên سەرۆک ترامپ û ئامادەبوونا wî li Davosê vedgera Washington ku dadgehekirina împîçkirina wî hatiye destpêkirin. Bayardowski, profesörê zanîngeha dihokê kombûnên Serokê Amerîka Donald Trump di gel Serokê Iraqê û her wisa Serokê Herêma Kurdistanê şirove dike. Serokê Amerîka Donald Trump li aliyekî kombûnên Davosê li Swîsra li gel Serokê Iraqê Berhem Salih û Serokê Herêma Kurdistana Iraqê Nêçîrvan Barzanî kombû û li gel her du aliyan jî gelek mijar guftugû kirin wekû cezayên Amerîkayên pêşbîn li dijî Iraqê derketina pêşbîna hêzên Iraqê ji Amerîka û her wiha pêwendiyên di navbera Amerîka û Herêma Kurdistana Iraqê û her wiha Iraqê de jî ji bo ronîkirin û giringiya vê kombûnê niha Diktor Bayardowski mamosteyê zanîngeha Kurdistan li Hewlêr û şarezayê siyaseta Amerîka li Rojhilata Navîn bi me re ye. Dema te baş Diktor te dibêjî ev yani giringiya vê kombûnê di vê demê de çi ye li gor xwendina te? Belê demê we baştir bit înşallah. Rastî giringiya wê kombûnê ev e ku ev her du mîtînke wê dihînin ku rastî siyaseteka Amerîkî yanî menteqê da hate ragihandin gelek cudaş wê siyasetê ew berî 6 meha Trumpî behs kire ve ez dijim va her du mîtînka taswîrek me çêkir ku Iraq layekî Kurdistan ji layekî dî ve careka dî di cihekî gelekî giring siyaseta Amerîka di menteqê da bîte ve rastî jî taybetî bi nisbet Kurda hem nahiyekî ve wekî ew reaksiyona geleka pozitif bû ya Herêma Kurdistanê nîşayet da piştî vê du mahîkê milîşya Şia gelek zehd û gel Hizbedîn Iraqî pêgehê Amerîka di menteqê da kirî û dîsa aynî wextî da pêgehê Herêmê ew ê giring ew ê şerê Daeş da berê şerê Daeş da nabêjim aynî wê giringiyê bes hêdî yê careka dî giringiyê û cihê xwe digir tevet siyaseta Amerîka da di menteqê da.
يعني أبا بروستي أو ميتين كبهده بس أبا ويجينا جهين تبع كو هنزانن هن واشنطن هن واشنطن كو ترامب بالكو پشتی دمه که دیگه کرد سیاست آخونه گهود تبع بس راستی وقتی مگودی نه او هر میتین کاد گهی نبا که راستی عراق جاره کدی قوت زوی اجندایت امریکا کردستان جی گرنگی آخو تاراده کی زراده. بله باشه دکتر ام دزانن که دوی دمه دا گرجی دناوین امریکا و ایران درکتن پیش بری دمه که و نهاجی بردوامن او گرجیانا تدی بیشی وان کمبونان هر دو کمبون چک به سروکی عراقی برهم صالح را و چجی به سروکی هرما کردستان عراقی نشیروان بارزانی را به پیوندی اواکی راست به وان گرجیان هنو اگر هبن امریکا چه دخوازه ج عراقی بگشتی و هرما کردستان دوی درباره ده. تأكيد يتهاي هنزان عراق يعني راستي مبه منبه بويا گورپانا شهر ساریه بلکو گرم جی بو هودی گل گوشت ناشنا برنا قاسم سلیمانی یه امریکا ایرانیه یعنی هفتهیمان سر اردی گلک مهمه خلق عراق حکمت عراق شوان کسات درست او سر اردی گرنگ سر اردی قوت هرما کردستان پراستی تا راده کی تا که هفت پیمان امریکا که سرعردی قوت سرعردی هز هیست و آخفتن هی و قوات عسکری هی پیشمرگه هی امریکا پیوستی بی جوره هفت پیمانیه عین وقتی داتا بی هفت پیمان سیاسی جی بو گلک گرنگن بس تایبتی هرما کردستانی او اکتوره اوید شیطن گلک جهادا خدمت امریکا کردن زورترش جهدیش بر هند پراستی هرما کردستان جی بزاندن که اف گرینگیه چند ابو امریکا و امش دشین برابر وی گرینگیه چه دعوه کنید چون که راستی جی اف ولد اف رو خوب خوشی از تأکیدم که ایران ریاکسیونک هبت برابر ویل هرم عراق اینجا بله دکتر ام دزانن که بیشتر اف کمبون دمک وکو که سروک عریما کردستان عراقی نجیروان برزانی د کمبونی بخوادش گوته بو که او دمک چاولرینه که کمبونه که وها چه بو از باورم د سرو جام بری کمبونه جی سروکاتی عریما کردستان دا خوینه که بلاف کرد تدا دیار کرد که او کمب بن لگل سروک امریکا دونالد ترامپ تدبیجی آلی کردی یعنی هرما کردستان عراقی دکاره تا چه آسته سوده‌ج کمبونه که وها ورگره چه آلی ام ببیجن دانستاندن دنوا وقت ببیجن کسین کد سیاست دنوا هرما کردستان عراقی دلیزن و چه دناوینا هرما کردستان عراقی بخودجی. بله دکتر بیار دوسکی ماموسته زانینگه کردستان لهولر و شارزای سیاست امریکا لروجلات راوین گلک سپاس. روژمامانی هولندی ولادیمیر وون ویلگنبرگ که لهرما کردستان عراقی ده کار دکه بو میوانی دنگ امریکا و پرسنمل لسر سوریه و تکرین کردن و امریکایی برسواند. ولادیمیر تو بخیراتی دنگ امریکا و واشنگتن؟ گلک سپاس سر من. ولادیمیر از دخوازم به رفشا مروایی دست بکم یعنی مها نها ورو رفشا کردین سوریه چوایه؟ چی دکاری بیشی؟ ولا أنا جي صفقاري جي داغركاري ترك لأفرين بو 2 سال جبري ترك داغركاري أفرين بو روشا أفرين تدزاني جبري أفرين زيادتر كرد بو بس أنا عرب بونه يعني جبو قالك خلقي إدلب خلقي غوتا وخلقي دين هاتين أفرينه وأنا جي سركاني جي وتل أبيض جي أنا جي روشا ديموغرافي جوهرتن هنا و اردوغان جی با زلال دبیجه با خود دبیجه گفت ام ترکیه دخوازن 1 میلیون کچبر شانچ بو او روشا رما اولیه و تزانی او خلقی لترکیه کچبری لترکی بو کچبری سوریه زیادتر 3 میلیونه لترکی بو او همو خلقی نه خلقی با کوری سوریه روجاوا همو خلقی شام و حلب و ایدلب و نازم چه
يعني خلقي أصلي يعني خلقي باكوري سوريا رجاوا تركيا بركام هو جبو وسا هفال مظلوم جي قلت اللي هو مظلوم جبو من قلت خطري ديموغرافي بر خطره وبراستي قصد هيزن ديمقراطي سوريا بر دترش جبو تركيا دخوازن أو ديموغرافي باكوري سوريا جوهرتنا وره يعني از خواستم ايش برسم پشتی وکشاندنا هیزن امریکی جی باکر روشت سوریه يعني تو وكي روجاوان تو دمك الوجه ماي ودتشو تيجي نهات رفشا يعني تكيليا كردين سوريا وواشنطن شوا دنرخينه يعني تكيليا وان شوايه يعني شو قصدي دايرانها والله او تكلين امريكا ويبقى وقصده بردوامه مثلا امريكا نمايا لمانبي شراقه كوباني هزن امريكا نمايا بس لباجاري يعني باجاري نيزيكا مثلا لدير زور هنا لحسكه هنا يعني بس يعني روش ناوكو جبري يعني هندكي باوري لقال امريكا هندكي ضعيف بوي جبركو امريكا تشتكي ناكن جبو ترك تاجر كاري سركاني وتل ابيض بو بس حتى انا يعني تكلين بردوامها واگر بشي هي تركيا وامريكا وقصدجي هيزن وان فكشاند هيزن عسكري لسنور همو فكشاند يعني 10 كيلومتر تقريبا لكوباني جي لسرك يعني سركاني دست تركا بس يعني وكو باجاري دريك وعموده يعني وكو هيزن عسكري نمايا بس اسايش هيزن هندره يعني تدكاري بيجي او اگر بس بجهاتيه مرو دكاره بيجي والله اگر بس هنا بس هندك جار يعني تفلي هاف هنا هندك جار مثلا جبري حفتكي ترك لقال يكي تياري بتشوك او سترة عن ايستا درون؟ يا تقريبا يعني او يعني هندك جارجي شار هنا بس ناوكو جبري او دخوازن هدف يك باجار بقرن بس حتى انا خطر هي تنازن بشروش داجي جبو اردوان جبري جي قلت جبو هرمكي دين يعني احتمال تركيا دخوازن ديسا كوباني اريج دكن جزيره جي اريج دكن كاس نازن يعني هفال مسلوم جي قلت يعني حتى انا خطر هي جبو جزيره وكوباني هي بس امريكا سوز دادن جبو اگر تركيا تشتك اريج دكن امريكا يعني وكو امبارغو جبو تركيا تشيدكن بس حتى انا روسيا عندكي نزل عليها كاس نازن تشاو تشيدين از داوود جویا دخوازم بپرسم يعني تو پشاروجا كردين سوريا تشوا دنري تو بحث حكومه سوريا جكر يعني وي تكليكي دناوند تشيبه الهفكرنه كي تشيبه د پشاروجي ده تو تشتكار بيج لسربيا ولا كاس نازن لپشاروجا ده تشاو بو جبركو انا تفري هاف بو يعني روس هات امريكا هات هيزن امريكا جي كاس سات نازن جبركو حتى انا وكو جبو اربيد بيج انتفاق نبو لقال حكومه سوريا او مجبوره يكي يعني تشيفين لقال حكومه سوريا تشيكن جبو او خواسريه وقصده حسده او قريبي بردوام دكه بس حتى انا حكومه سوريا دبيجي قلت قبول ناكي يعني وكو خواسري وقصده قريبي بردوام دكه انا خوازه يكي هرمي تايبات هيا لسوريا بس احتمال روس دكارن هندكي زخ دكن بس فكري من حتى انا يعني روشيا بير نازل على جيبو تشتكي رسمي تنبو ناوكو مثلا لكردستان هرم حتى انا لقانون كردستان هرم رسميه بس حتى انا باكوري سوريا روجافا او خوسترينا رسميه جيبو يعني ناس ما كردان ني ناس كره وير دقان نا وكو هرم نا رسميه يعني جوبركو مثلا او جي تشيفين جناف هي تشيفين استانا هي يعني كرد ناتيرغون يعني انكسات تفليبون بس وكو مسده وقسده تفليه نبو او جيبو روجافا خطره بس احتمال يعني مثلا شانسي احتمال امريكا دبيجا باشا او جي مساده جوارن كونفرنسي جنيف يعني بس تدزاني يعني تركيا جي برزاخته كن وحكومه جي سوريا جي زاخته كن اگر تشتكي اتفاق نبوه زحمته يعني زحمته گلك سپاس كن جبو بيشتر بناته سرشاوا سرمن سپاس گلك سپاس دو سالان پشتی ترکیه اپراسیون لشکری لعفرین بریو برن او کسن دهندر عفرین دمانه دبیجن کو زیده گاوی لوان تکرن جعالیه کسن چکدار و
د شر ترکیه لی دجی چیای کرمنج دا سیویلن هرمه بونا ارمانج جبو آلیکاری آوان تیمن تندرستیه د ناوا لفو تفگره دابون کو 58 روزان به هاوارا قربانیان واده چون درمانساز انجیلا رشو کوه چاغه هفسروکا مجلسا تندرستیه لعفرنه بو سرپیهاتی آوان روزان ببیرتینه دوی دمه ده جی جبلی ناوندن تندرستی کار می تندرستی بریندارا موک اکیبک تندرستی براوشی انسانی گلک ما کار کر دوی دمه ده جی مخابن عفرین دور پیچ کری بی عفرین کتبی حصارک پرمزن كيماسيا شير زاروك هبو درمان هبو بي دي في بشكل عام بقشتي هبو ايش كو دجوارك برمزن ملات السيفيل ديت كمكوجي تشبين هندر باجار عفرين كمكوجي هري مزن جبر ایریشا ترکیه و چکدارین تندره 300,000 گلی عفرینی در بدربون به هزاران قربانی و برینداجی هبون کب دستدانینا سر هرمه وان چکداران توان و بن پیکرن اندجی مافی مروفان و در حق خوزا و سمان عفرینی ده بردوام کرن بردف که خستنا مافی مروفان یا عفرینی دوروان کریاران جمارا آخفی حموم والبتين و تشكداران جهري من حماية حمصة ادلبة غوطة درعا يعني جد عفرين ده بجكرن للسر حسابي خلقي عفريني ودستي خدان صار مال وملك عفريني بجشتي پر مالبت جو درخستن حمو اشكنجه سروا كرن يعني شكل ورنجين انتهاك هنن جيب سري وكرن جبرجو كاسد عفرين دا نمينه گلی عفرینی کجوار خواهاتا کوچبر کرن بری خدا هریما شهبا لوی درا کو نجمیش دا جداعش هاتو بو رزگار کرن شرطو مرجن جیان زحمت بون به درفتن تنگ گندن کاول کری هاتن پاقش کرن هر وها چند کامپ جی هاتن آوا کرن دوی روشه دا کارمندن تندرستی خوشنووا ریخستن کرن انجیلا را شوان کیلیان پاروادکه بالصد حزارة ملت كوچبري في هرمي بين وكارمند تندرستي قال لك هندق بنجبرغو حركس شو دفرك نزانه كده كوچبر ببي جبروي بر يعني زحمتي بي زحمتي درمان بي زحمتي بي دي في بي زحمتي شير زاروكا بي هروها معدات طبيه ايجو جبوينا خشخانه وجبوينا فندد هاي واسور اكرد بي قال لك ايش زحمتي بي ده هر شرکی دا زرارا هری مازن دگهینه سویلان جه انجامن ایریشا ترکیه و کومن چکدار بری 2 سالان سر عفرینه سویلین کرد راستی ایش و آزارن مازن هاتن نه تن جوار خواه هاتن کوچبر کرن لیب دو جواریا در بدربونه را روبرومانه او کسین لهندر عفرینه جی هین جی روژانه راستی زیدگاوی و گفانتین نوروز را شدنگی امریکا شهبا gelek caran piştî jin zarokan tîrin tûşî xemûkiya piştî zarok anîne dibin. Lêkolîn didin zanîn ku mêr wekû jinê rû bi rû xemûkiyê dibin. Şara zayên saxlemiya derûnî bang lê rêveberiya saxlemiya netewî ya Brîtanya dike ku zêdetir giringiyê bidin ser vê babetê. Ji bo rasthind demê ew bû bab divyaba ku ew xewneka wî ba ku bicî hat. Lê demê kiça wî Isabel ji dayîk bû wî hez bi dilxweşiyê nekir. Ez çavarê bûm ku melek ji hestên ciyawaz bû min dirûz bin. Demê min destê zarokê xwe girt. Lê min hez bi tiştekî nekir. Doktorê derûnî dît ku hend xemûkiya piştî zarok anînê heye. Min hez kir ku ez nehêjayî vî tiştî me. Ez nehêjayî wê yekê me ku malbateka min hebe. Ez nehêjayî dilxweşiyê me. Ev hizrên xirab hişt peywendiya min bi keça min Isabel ra xirab be.
هند دید کو گلک آگاهین کم هنه درباره خموکیا کو باب توش دبن. لیکولین دیار دکن کو 5 جسادی جنان توشی نخوشی درونی دبن دم او دو جانن یان جی ساله که پشتی زاروکن وان جدایک دبن. راپورتک جعالی National Child Birth Trust دازانین کو 38 جسادی جبابن کو یکم زاروک وان جدایک دبه توشی خموکیه دبن. لیکولین درباره روشا درونی یا میران پرکیمن. لیکولینک دزانین کو نزیک 10 جسادی جمیران حزب نخوشی درونی یا بناوه پوست نیرال دپرشن آنکو خموکیا پشتی زاروکانین دکن. شارزا جبلو بل یا خیرخوازی لبرستول خدمت درونی جبو دایکن نو دکن لی جبر دا خوازن زیده او خدمتا میرانجی دکن. میر گلک زحمتیان دبینه دا آخفتنه دا. هندک جوانا دا جهدا تاغبن، هندک جوان گلک دم بوان پید ویه. دا کو هسته خو بیجن. جبو ما گرنگه کو او بزانن گلک آساییه او دگلمه با آخفن. کارمندن NHS دبیجن کو دوی زوزو یک لسر روشا درونی میران بپرسه دمه او دبن باب. گلو سربوراوان چاوای دمه او دبینن چاوا زارو گروان جدایک دبه. اگر آگاهیان زیده در لسر دیروکا پرزگریکن درونی هبه، اما ببینن کو باب توشی خموکیه دبن. پرانی آدمان باب فدگرنه و کارن خواه و دگل حوالن خواه هستن خواه پارفدگن. ناوندا NHS بو ساخنمیا درونی بریتانی دبیجه کو زیده تر کار لسر بار درونی یه بابان دکن و بریاره پلان نو هبن ده سالن بیده. لامریکای ده بوجارا یکم خبرکارین فدرالی و اجازه بپری ورگرن. یاسه بری و چو دمها نهیده بی بکارانین ده هربونی دوی راپورت ده. خوشترین دمه وقت زاروکی مروف چه دبن. لهمان دمی ده وقت کی زور و زحمته پره و وقت لازم دبه. وکی شابو ده بیجه اجازه بپره گله کی گرنگه جبو مالباتان. لیوکولینن لسر مجارا ورگرتن اجازه بپاره دیارت کد کچتکی گرنگه و رجایا مرنا دیکو زاروکا کم کریه. هر وصا هاریکاریا بابات کتن کل گل زاروکت خوب بمینن و تکلی انوانای لناف ماله باشتر کریه و هر وصا جعالی آبوری و فیدتی ده هیا. دمها 12 ده سرک دونالد ترامپ یاسایی که نو امضا کر به پشکریا پارتیا دموکرات و کماری جبو اجازه بپرهی. ایرو پرترژن کار دکن. در فتک دیروکی لپشمه کو ام یاسایان بگوهرن. دما اجازه بپرهی هاتیه بو مالباتان. رخنگرد بیجن تاوی که هر دو پارتی او یاسایی پجراندن یاسه بلیس هاتیه چیکرن نبرفرهه. Ez difikrim ku ev yasaya bi lezûbêz hatiye çêkirin. Di pêşî de ev yasa bo îcazeya nexweşiyan ji bo xwedîderketina malbatan û mirovên nêz hatibû gotûbêjkirin. Lê di dawiyê de li ser îcazeyê bi pereyî bo malbatan pejirandin. Yendin ji dibêjin divê ev yasa bê pîrozkirin. Sherry Lewand damezranera rêxistinekî û bo piştgiriya malbatên ku kar dikin dixebite û dibêje. نیزیکی همه ولاتان ده دنیای دا اجازه بو پاره بو مالباتان. ده دنیای ده چل دولتان اجازه کی بپرهی ده دن مالباتان لگور ریخستن OECD. شی بو ده بیجه 8 ایالت امریکی خبات دکن که اجازه بپره بدن کارمندن خواه. او هولدانید بچیک که دناف چند ولایت که هاتی نکرن. دم سارو کتنه سر دنیای یا نخوش دبن دیکو باب چین و به هم ودانه ورگرن. پشتوانه یاسه دخوازن لسرانسر امریکای ده اف یاسه وره پجراندن. اما بدمه که لسر کار دگین دا که و همو خباتکارین امریکی اجازه بو پاره ورگرن. لدجبرین و یاسه دبیجن اف یاسه جبو کارسازین پچک پرسکرکه. دما کو کارسازیه کی پچوک ببه ev zahmettir dibe. Ger se çar karmendin te hebe ki li şunawan kar bike. Dema ev icaze bistinin. Yasaya nu dmeha dehan de ve were bekaranîn. به وی راپورت ام گهشتن دویا برنامه و هفته یا کرویزیون تا هفته یا به هر شاد بن. هر شاد و بختوار بن.